Sam naziv 3D govori da je reč o takmičenju u kojem su streličari gađali trodimenzionalne replike pojedinih životinja, a da je ova streličarska disciplina sve popularnija potvrđuje podatak da je na Dvoranskom kupu Srbije u Crvenki učestvovalo više od 110 streličara iz Srbije i zemalja u okruženju. Najvrednije rezultate na 3D Dvoranskom kupu Srbije u disciplini instinktivni luk u seniorskoj konkurenciji ostvarili su Danijel Rađen, član streličkog kluba Velos iz Novog Sada sa 196 bodova, drugi je bio Stevan Josipović, član streličkog kluba NS 2002 iz Novog Sada sa 190 bodova, a treći Aleksandar Vrndić, član streličarskog kluba Kraljevi iz Kraljeva sa 187 bodova. U konkurenciji veterana u istoj disciplini najuspešniji je bio Miloš Bašalac, član streličarskog kluba Kraljevi iz Kraljeva sa 149 bodova, drugi je bio Vladan Stefanović, član novosadskog kluba Velos sa 138 bodova, a treće mesto sa po 94 boda podelili su Miroslav Knapček, član streličarskog kluba Tican iz Vognja i Vladimir Petrović, član streličarskog kluba Target iz Crvenke. Na 14. 3D Dvoranskom kupu Srbije nastupili se članovi dva kluba iz Crvenke. Uz spomenutog Vladimira Petrovića, člana Targeta, odlične rezultate ostvarili su i Petar Keresteš, član istog kluba, koji je u seniorskoj konkurenciji u disciplini goli luk osvojio treće mesto sa 149 bodova, dok je u istoj disciplini u konkurenciji starijih pionira Edvard Keresteš osvojio prvo mesto sa 130 bodova, a u konkurenciji veterana Ana Rodić, također članica Targeta, osvojila je prvo mesto sa 140 bodova. Član streličarskog kluba Target Tibor Janković u disciplini Compound luk osvojio prvo mesto sa 176 bodova, dok su u disciplini Olimpijski luk odlične rezultate ostvarili članovi streličarskog kluba Strela, također iz Crvenke. U konkurenciji seniora član Strele Marko Đurišić je osvojio drugo mesto sa 86 bodova, dok je u konkurenciji kadetkinja Marija Uzelac, članica Strele, osvojila prvo mesto sa 80 bodova. Inače, streličarski klub Target iz Crvenke je pobrao sve komplimente za organizaciju 3D Dvoranskog kupa Srbije, a pomoć u organizaciji su pružili Sportski centar Crvenka, u kojem je takmičenje održano, turistička organizacija opštine Kula, te preduzetnici Aco Arva iz Crvenke i Vojkan Viberović iz Kule, koji je i veoma uspešan član streličarskog kluba Target. Evo šta o samom takmičenju kaže Zoran Maravić, predsjednik i trener streličarskog kluba Target iz Crvenke. Postojimo već 16 godina, a ovu disciplinu koju sada gledate je disciplina streličarstva koja se zove 3D streličarstvo. Inače, mi smo klub koji je prvi pre 14 godina napravio prvi savezni 3D turnir na izletištu Potok u Crvenki i negujemo tu tradiciju već 16 godina, jer tek 14 smo u savezu i od tada smo počeli da pravimo i savezne turnire. Znači, prvi ovaj 3D turnir je napravljen u 6. maja 2006. godine i ta tradicija postoji već godinama. Tada smo mi jedini radili taj turnir i jedini smo imali ove mete i radili smo jedini ovu disciplinu. Posle odigranog turnira na Potoku odmah smo u zimu napravili i prvi indoor 3D koji dan danas negujemo i redovno već je tradicionalni turnir u Crvenki. Još niko ne radi taj 3D, a što se tiče 3D discipline, ona se mnogo raširila u srpskom streličarstvu. Sada mnogi klubovi, ja mislim negde već blizu 9 klubova da neguje tu disciplinu. Mi kad smo počinjali, bili pioniri, tada je bio samo naš klub radio tu disciplinu, koja je inače bila popularna i u svetu i u Evropi.